Aduh, Besti. Duh. Terus dahar itu. Cuci mulut. Emak ya, bener. Ya mak, bagian emak. Hah? Ngeunah mak. Ya mak. Ayo mak. Aduh, nikmat ngeunah mak. Besti, hatur nuhun ya. Jih, sia mah namayakeun aing. Mana bagian emak? Sabe aku bos aretanya mak. Ya bagian emak ya. Aduh, Besti, kebetulan saya pengen. Eta nu si emak ih. Kagok malabid. Saya enak banget, suka bangetnya Besti nuhun. Bye. Beak mak, kumaha atuh ade geus gini? Mau hok.